Whakaalawhala ia tuhane he tutulu to wala tala tutupu ke lata ia mai a whiwhinei. Koe tau ke he penisini mo di solo ke whalu motu he atu Pasifika ko tō hifo ke lata ia mai mahina hai ulai mo a kuso. Koe tau ke penisini mo di solo ha Niue tō naka i whahikianga ki he whakailoa mai he ofisa he tuhi kupulahi he whakatuwhano. Koe ofisa he tuhi kupulahi he whakatuwhano ne te kitaki e lau tūle matanga hua ke ononu kia e tau he penisini mo ti solo ha koe tau mena tupu whakaofo ke he lalolangi mo he tau mahina whakamua he tau nei. Pe he mai e halau tūlo whakailoanga koe nā kai whai ono anga ke tukutuku hefo e tau he tau lolo wela tunga ia he wholu o tumotu he atu Pasifika tunga Tonga Samoa mo Fisi. Ha koe tōsi mai anga ia ni e tau he penisini mo e ti solo ne kua whakafua ke tau tangata he motu whakatatai ke he tau he lolo wela nei ke whakatau mo tamai ke he motu he tau wakatonga. Pe he halau tūlo e whakailoanga koe lahi mai anga ia ni e langmatai he whakatuwhono ke hapo e tau moori he lolo penisini mo e ti solo. Koe halau tūlo a lali ke he mga aho nei ke tū mau ke whai penisini mo e ti solo ke lātai me tau tangata, tau penisini me tau whahinga hua he whakatuwhono. Koe tau he penisini mo e ti solo i Niue ko nā kai whai hiki lahi, tali mai he mahena ha me he mga aho ne liu tuku hake e tau he penisini mo he tūro e tā la me wārunga furu e sene ke he wha e tā la. Mo haki foki e ti solo mai he whae tā la, ke whae tā la mai ua furu e sene. Ko whakatoa tua e tau kumikumianga ne whakatupe ai he whale tupe a si hake ko Asian Development Bank ke mō e tau māmaanga ke maheno e tau langamatai ke lata ia mai tau mamatua tupuna he motu ne ono o furu e tau kilunga. Koe amanaki ke hiwa e miliona e tau tā la he tupe Amerika ke tuku mai ke lata mai tau liwekianga he tau mamatua tupuna. Ko whakatutala PCN News mo Mr. Daniel Makaia, mai he mtakau Project Management Coordination Unit, ni tikitaki e matanga hua kumikumi nei. Tarahau mei ia e mahuinga he ngahua nei, me tau mtakau nera matai ki he ngahua nei. E mataka hua nei, ka matai he whotawhono Niue, mo e kautahi o ADB, o Asian Development Bank. Ko mai ke tause taha kumikumeanga, ko e survey, ke lata ia mo e tau mamatua, ono ngofuru tau ki lunga. Ko e kakano ni kua tause kumikumeanga nei, ha kua manaki e matakau ADB, ke tause taha matanga hua lahi, ke lata mai hatu tola motu ko Niue. Kua ono ki ke whakahangahanga mtaki e tau whakarohanga, tau langmatai ke he tau mamatua he tau tola motu, ke ono ngofuru tau ki lunga. Kua whakatoa toi e tau kumikumeanga nei, toko hongo furu e tangatanga hua, ne kua watu ke tau maanga keike, tikita. Moe mai ke tau se tau kumikumeanga tarihuhu. Moe mai ke whakatoa ke he whaitapu ka maori. Si manatu ke whakaui ke he hatau tola tau mamatua, ne kua mai ke auloa ke tau kumikumeanga nei. Whaui foki ke he whakatuwhono Niue, whainga hua malolo sino, koe whainga hua tō numela, hako e tau langmatai, si pia foki ni ke he community affairs. Hako mai ke mō e tau langmatai, ke mai ke whakatoa e kumikumeanga nei, ke late mo e tau langmatai, kua manakia ADB ke foki mai ke late mo e tau tola motu. Tarahau mai Daniel, koe anonoro tūru ke whakahangahanga pitaki, e tau rotukaina, koe whai amamurekianga ke tautu i tau ramatai, ke tau rotukaina he tau whakau, ke nakai ni ke o atu ke mua ramatai ke wharenga ngau. Koe whaura tau ngahua ni ni amamunaki ki ai. Ono ke he kumikumeanga, tō tahe e loa mo e hokolo, ha koe e leia ani he matanga hua puke tau kumikumeanga kua whakamahau ni ke he tau mamatua ono ngofuru tau ki longa. Koe ono ke he whaula tau laumatai tunga e tālanga taha whare ke auloa ki e tau mamatua. Nā kai ni ono ke alo tūru kua nā kai malolo e tau sino ke o viku. Kai maike ke ono ke alo tūru kua tūni ono ngofuru tau. Si maike mai alo tūru ke mō e tau laumatai pēnei. Tunga nei whakailoat whamō e whare ne ono ke ei. Maike ke mō e tau laumatai ke alo tūru kua whiwhiri ni ke nonofu i tau kaina.
mo e whala tau laumatai ke whakamokamoka ki alo tolu. Kua naka i whahia ke omai ke he wharingangau, kai kumi puhala ke mokamoka e tau whakawhikau, po ke tau laumatai utawhana. Ke ua uka alo tolu, ke omai ke he wharingangau, kai maiki ke mua whalu puhala. Ke laumatai alo tolu, kua whiwhiri ke nonofo ni ke tau kaina. Mo e lewe ki atu ni ki alo tolu ke he alo tolu tau kaina. Tala hau mai Daniel e tau amamune ki anga he tau he mtakau ke onono atu ki he mahina sepetema ka o mei tu purutu he whai tupe siaki ko e Asian Development Bank ke whakatoa toi tu kumikumi anga mo e whakatoa tau fuki e fuki mai he hiwe miliona tāla ke rata mitula matai he tau mamatua fuakau. Mana ke matakau ni ADB, ko tau purutu whakamahino ni ke he tau mamatua tupuna ono fulu tau ki longa. Kua mana ke alo tolu ke o mai he mahina ha September. Ke whakatoa toi tau kumikumi anga nei, mo e whakatoa toa whoki e tau munuina kua mana ke alo tolu ke whoki mai hata tolu motu. Tonga ne whakailoa he hata tolu a matua parimia, ke he pule whakamotu he takamore, kua mana ki a ADB ke whoki mai hiwe miliona Amerika ke lata ia mai taulang matau whakamahino ni ke he tau mamatua ono furu tau ki longa. Hai ei ke tau mauhi mua e tau whakatutalaanga koe putuia na kai e tau mamatua tupuna ni kua rewe no nofu ke he tau mutu kehe, ka riu mea ro tūru ke no nofu mau ke mutu ni. Tonga nei ane whakailoa atu tō hoko mai alo tūru he mahina September. Mo ia mana ke whakatoa toa i tau walea ko hoi ne kua lata tunu ai. Mo atu ke he hata tūla tau mamatua kua liriu mai ke he motu. Kua tū e tō orong furu mo e liriu mai ke he motu. Nā kai mahinu mtaki ke he mga nei. Kai koe whiwhirianga ni he whakatwhono ia. Mo e matakau ia ko ADP ke he tō mga honi. Koe whakaroang hau ki ratu me a whiawhi nei, koe tarahau me la whakaku, what you've got going on this afternoon. E koe whakatutala po ke whono whakahiko nei he matoro, kua mana ki ke ha whiawhi nei, mo e mai ke ha whangi ke alo tōru e tō tangata kua watu, mo e whakalataha i ke tō kumikumi anga nei, tō hongo furu e alo tōru kua mai ke whoke tō mga aho, ke langotai ke he matanga hoa nei. Koe whakatutala i koe ingoha alo tōru a kisia hanga, koe ingoha alo tōru a tō ononoanga mai matanga hoa nei, mo e koe ingoha whoke whala tō puhala ke whamahomo tukaiki kua liu ke whai whakaroanga pe nei. Nei ane kua tause a whiawhi nei, ke whalewea mo lo tōru, mo e moa whoke alo tōru a tau manatu. Ko Gain James, ko e tama whuata Niue, ko whiwhilia ia ke he matakau laka pilahi he mutu whanau hana ko Wells. Ofan mataha he hana tau he mui, we plea ia ke hinu mela waru. Hoko te Kane ke mari ke he hana pili whakamua maha Wales ke he hongwhumpa whai tu minisi whakahiku he tu pili ha Wales mo e mutu ko Argentina. Ko Kane ko ia ko e tampa whanau ha sika tupe no sa mai he maanga ko Avaseri, ko e hana matu taine ko e tangata hau i Wales ko Chris James e hana hingoa. Whakise mai e tau manatu whiawhia ha sika me ma whawa katoa ki he whatutalanga me matakau PCN. Ia Kane, pele la ki pia Kane tali mahe ono i tau. Uta o whakapelela lakapi he taha kalapuni ne tata me he mtakawi ne nonofo mo tō. La e whiawhia mo e. Ma talahi ni ki ha o Kane, tamana Kane. Haka hana ni makaka, me loto ni ana loto ke whanke pele lakapi. Maha ni whuki ni tamaka hako to pele hana. Pele ni me he coach ma tō tāni. Tola e whakau e haku me matalahi a ka hana ni maloloia, me hana ni makaka. Ako tamana ni pihia ni kaino nofi motu kei. Ko tamana ni ke mitaki ai whoki ni e nonofangi tau tam ke mahuinga ke o ke pele tau sporti. Kei nonofi mua e tau computer me tau TV. Ko mahani ni he kei nei kamata me he tosi. E pele lakapi me tau poituwhi hana.
Lai ngā hoa e tausi ki te uti ke whakameilonga whuki ni hana te manako me hana te makaki ki te mga hu te pelesi poti. Ka kuna pihia ni ngā hua ka tausi ke lata ke mō ai te munuina e, hasi hoku mai ki a hun ke wiki ana kua mori, ko whakakisia ai hana te malolo me hana te makaki ki te pelesi poti la pi. Lai fia mautul me lai it is a proud moment for all of us. Here in the UK, si moatu whuki ni ka mtolu ka vinane. Ma mau Niue, haia ni ne tohi kein han to in the interview. Ma mau ni ta kawi ni hau ma tuwhiwhin han. Ko si hoko me ki ka vie. Si haia ni ka haito munuina ni, haia ni ka hana ni ta makaka i hana ni mauloton hana ki pelea ia ki hoka ki ta matakawie ki hoka ki matakaulahi ha Wales. Pese mai mau mea Ken ki Niue, kai mai longo tu mau e ia e mutu, ni hau e hana ma tu whiwhini. Pehea sika koe maa me Ken e wahu Niue ke waha tosi, kai uka ki whatu mau, hako ia ni ki a tala Niue a Ken ki ai. Pehea sika tausi wha Niue e tau whakawhiawhia tū ua whurumataha a Ken, ke tau mahina whakamua he tau nei, ke maama me manatu ia, koe tama hawha Niue a ia. Koe ha maua ni mo Ken hano no whangi nei, mā me tam he mga ni tose he mga hau Niue au kei. Kai lahi nei e si mahani ni ka whuki nei ki mga hau pālang. He wini whuki e taha interview hana na ko au ni kai hana ka tū tala Niue ki ai. Whai mga whuki ni ka mo tūli nei ka koe mga hau ni ka hai mga hau pālang. It's used commonly, so it seems easier to speak in English. Ke whanau, makaka whuki na Kein he whia iloa ia hako hana hawanga mai au. Whalotu whuki na ia ke ha ki whinatu ki Niue. Ka ko pia ni kai to lave leading up to now, it's been impossible for us to come home. Ha koe hau ni ta alaka pi Kein, pia whuki me ki tanghan me sehina. It just made it impossible for us to come back to Niue up until now. But we are looking at coming home. He tau ahui mua. He hawhia whuki a Kein he ke whakaue me manako whuki nei ke hake matuta ke tau hauang hako. Whakatau se e wataha hana. O whetam he loa na pihia kai tau whakamana tuang hai tau mana lalahi pia ke tū wataha. Taus tau kai, taus tau, ke whakamahuinga whuki ni ka hae wataha. Ma mau matori ka vie, si ai fi mga whaalahi ni ka hako, ko mga whaana hako i nei ko teen i London, mo mawhai i York. O he whumea ka wea whaka, we just done a little gathering for Kein for his 21st. Tausi ni whakaniwe. Ke kisia whuki ne Kein, me māma whuki ne Kein, hae tau tradition whuki hana hatam hafa Niue aia. Whanau e Kein ki West Wales, we lohi haki ki he tau Purera Pi, he tau kalapi ki he tāne nā i Cardiff, Wales. Tali mai he oni tau tauhan he mui. Hongfu ma oni tau tauhan he mui he maahoni whinatua ia ke whakaako ke he taha aonga laka pi lahi i England. Mahuinga whuki e tau whakakoanga University ha Kein ke uta whakataha mai ana tau Purera Pi. Mai longa lahi e sika e tauka me tau mororo, mua atu ki hana matutaini ki ramatai e Kein ki hana tu whiua laka pi. Ei whiaonga 6th form secondary school a Kein e whanu i Wales. Si mo e Kein e scholarship e ke whan ki pere laka pi me tausta mana aong hana koe aonga laka pi ni i Ngilani. It's one of the well-known rugby schools in England called Sadpa School. Hong fulmaoni tau a Kein ne hake ki Sadpa. In Cumbria, si pele kamata me to pele Kein in one of the academy clubs, premiership clubs i Kavia. It's the north of England. Si pele Kein Newcastle Falcons Academy. Si osimwe yaong Kein, ui tau Kein nofo i Cumbria.
si hifu mai mia ki Exeter Chiefs. Exeter Chiefs is one of the premiership clubs here as well. Tonga ni ka Crusaders mo Hurricanes mo Auckland Blues he ka vina. Si pelea keina ia mai whana whoki nei haong a university I Exeter tau se accounting and finance. Mo pelea laka pini the same time. Koe tau ke uai he ko uste aonga University of Kane. So ko liu te ke ua 2 more years. Ke whakausi aonga hana ke concentrate ta val ka ke laka pi. Me toko mi ta val ke whana he aonga. Whana ke tau se degree han. Lahi maloloha Kane he ana tau ngahua pauwhi laka pi me university. Se ka pihia ni ka hafu ki hana. Me loto ni hana ia ke tau se ua ni tahe mong. Fia whoki ni ka hai tam tau puhala ia ni ko tau se maua ni ke mai ke i ke whan ke hoki ke tau laka pi han. Moa te mato tāni han. His father played a lot in making sure that he has the best and he gets what he, any parents would give for their children. Si matutaki ni ai ke he matua tāni hana ia ki mo e tau whakamailonga ia ki mo e scholarship. Whan ki tau se aong hana pia ni me pele laka pi. Tuku mai te whakau ha sika mua tu ke he hana tau mga whawa i awasere ha kupu mo arufi ke tau ui whamluina kua whakawhanau tu ke ia mai hana mga whawa ke rata ia mu Kane. Au e lai mahaki. A manaki ni ke monuini to pele ha Kane. And you all get to see him on TV one day. And more often, hopefully. Whakauelahi. Koe aho tapu ka mole, ko whakamōria i e tau whakaholoanga malolo sino, he lotu aho whitu mai whakatuwhono Niue, ne whakahingoa koe 10,000 toes. Koe ngahua nei, ko tausi ai ke muitua, ke ngahua ha ke riso, Yesu ke hana a taulang matai, ke tau tangata mase ke lea. Koe whakawihanga nei he roto au whitu ko tausi ai mai whainga hau maroro sino. Koe whakaoloanga kua tālanga i me tau purutu e ke kafu, ki roto he roto au whitu, pia whoki me tau purutu e ke kafu mai I whafo. Pehe whaiwhiau ni me nan kaha, mai he tuhe mateo whewhihanga hiwa kupu tūrung fumarima, ko haere whanu Yesu ki tau maanga usi, mai tau mga mutu. Kua whakaako ki he tau sunako haro tūru, mai whamatare mga homitaki he koutu. Kua whamroro whuke ia e tau nganga osi, mai tau tangata mamahi osi he mutu. Kotu tālo whuke PCA News mai tikitaki he whakaroang maroro sinu nei he ruto au whitu, ko Adriel Carrasco, pehea ia haha iei ki roto e whakawianga ni kua taria me whamuri me whahinga hau maroro sinu Niue, ko e tauhata ki anga ki he tau ngahua, ne maiki e haro tūra mtakau ki tausi, me tau puhara ki ngahua o loa me tau tangata he tau maangata ki taha. Tunga ia ko whawe e haro tūra mtakau ki maiki ki watu ki tausi tau fuafuanga maroro sinu, mai whakatutara ki tau kai ni mitaki I rata me tau sinu, kai nā kai maikaro tūru ki talahau whamahinu e ngā ngau he tangata, po ke diagnose whakapāpālangi. Ko e whakaroanga nei ko a whita he tausi ki he hongwhamatūre whurumutu Pasifika. Tō ngā hoa loa I mtakau he roto a whitu, me tau tikitaki maanga ki tausi whakaroanga nei ki laro hifo he tau mawehanga me whahinga hua maroro sinu. Tūlu pueni 5 miliona tāla tupe Amerika ne ko whakatauka he matakau Global Environment Facility ke lata ia moe matangahua lahi ni whakahingoa ko 7 Robust Sustainable Tourism and Agriculture Project ko 7 R-Step. Ko anono atu moe lang matai atu ke he lewekianga whanua, pauhi, kautahi, sipia whoki moe ululu moe tofia. Hane I do walatala ia. Whakatutala PCA News mo Mr. Daniel Makaia mai he Project Management Coordination Unit ko ngā hua whakataha mo mtakau mai he United Nations Environment Program ki whakatoka I mtanga hua ni. Koe whakatutalanga nei ke he pungipungi nei. Koe lata ia mo e taha matanga hua lohi he whakatawhono ko a maraki kei. Mō mai tau tupelanga matai Global Environment Facility. Koe $3.5 miliona US dollars. Ni ko mai ki moa ke langmatai ke tumutunga hoa he whahinga hoa nei ko amaraki kei. Ono noi ke he lewekianga ke he hatauturu leweki atu ke he hatauturu whanua, wauhi,
pia whoki ni ke he tau kaukautahi ururu mo e tofia. Tō laumatai whoki he whahi United Nations Environment Program, o UNEP, e laumatai anga ke whakahoro e ngahua. Tōru e tau ni kua whoki mai, ke tau se mata ngahua nei, si koe kamatanga nei he whaoranga ke hea honi, mo e amanaki ke tōru e tau i mua. Hahai ei e tau matakau ke ramatai me ngahua aloa, me matakau Project Management Coordination Unit, ke tau si tau ngahua. Koe whahi ngahua Project Management and Coordination Unit, ko lautolo ia ka tikitaki e mata ngahua nei, laumatai ki ei e whahi ngahua tūrisi, whahi ngahua takatakai motu, mo e whahi ngahua toakau fusika. Mo e maike ia lautolo ke ngahua oloa, ke lata ia mo e whaonganga he tau munuina nei kua whoki mai e Global Environment Facility. Tala hau me Daniel, koe kamatanga ni he matangahua, mo e onono ke whakatū e tāmatakau ke whaihukui mai he tau whaingahua whenonga ewa, takatakai motu, whaingahua whanua toa kau me whusika, ke lamatai ke whakahoro e tau matangahua. Tala hau me whukia ia e tau whangangahua, mo e tau matakau, tunga ia e tau matakau whata he tau maanga, ke lata ia me whakaonganga he tupe nei. Koe hane ngahua hua mautoro ke he mga honei, koe Project Management Unit, hai ei e tau hukui mai he whahitulisi, takatakai motu, mo e whaingahoa toakau mo e whusika, ke moa e mtakau, ke whakahoro e whakaranga. Kai tunga nene whakailoio whakamua, koe tau matangahua, anono ke leweki e whanua, wā uhi, mo e whala tau matangahua ne maiki ke laumatai e tau maanga, tau matakau ke kehe, whakatai atu ke he matakau tau whaata, koe halautola tau matangahua ne kua manako ke anono atu ke leweki e whanua, mua atu ke he ngahua whanua, koe tō e tau whanga whanua ke kehe, pia whoki ni mai lewekianga, tonga nea, whakaonga laha tau tōru ke he tau vai tamai i whafo, ke whakamea ki hata tōru a tau walavau, ka koe mga honei mai ke e mata kaunga honei, ke kumi pohala ke mai ke ngaia ni ke whakamea e tau whanua, ka e whaonga ke he tau vai kua lata tunoi ke he lewekianga he whanua, ka e nā kai mou e kere whoki. Ono ki mua pehea Daniel, tau whai whakailoanga ke lata me tau maanga pu ke tau whaingahua ka eki ke whia manako ke ramatai ke matangahua nei ke le wiki mai pui e ha tuturu a takatakai motu. Koe kamatanga nei he matangahua nei, tō hai e mga aho ke matutaki atu e whahingahua, ke he hamtolo a tau whahingahua, tau matakau, ke mai kei ke kumi pohala ke laumatai atu e hamtolo a tau matangahua kua manaki ki ei, anono i ke he whanua, wā uhi, pia whoki ni ke he uru mo i towhia, pia whoki ni ke he wala koe Education and Awareness, ei mo e whaniwe ke he maone, kai making e hoa whoki mo e tau aonga, ke lata ia mai whaurua tau halatola tau whakakwanga, hakua mahuinga e matangahua nei, ke lata ia mo e hatatola puipuianga ke he hatatola motu, mo e tau mena fulufuluala ne whaiwhiawhia tau tūrisi ke o mai kei, hako e o mai alatola ke kisia e hatatola motu, hatatola tau fuhe whanua, pia whoki ni ke tau matangahua ke he towhia mo e ururu. Koe ango fua he whahita pukua moale kua whakahoko ai e whakamunuina anga, ke lata ia mo e pepa ha taki fōu he whahenga hua whakawhiri me fōfua kelekele. Ko tuhia ai ke pepa nei e tau maweheanga, mo e tau puhala ke muitua e tau tangata, ke tuku atu e tau tohi hoko taki ke he whare whakawhiri. Hanei e tau walatala ia. Ko hawhangi e whakaonga he pepa nei ke he tau la kauhila, ne whakalataha atu ke hawhangianga nei ko iki pule he whahenga hua ko Honorable Rhonda Seakia. Ko e taha iki whakawhili whoki ko Justice Armstrong mo e tau lilifu mai he tau whahenga hua he whakatuwhono. Ke hana whakamatalanga pe he iki pule ko e mahuinga lahi e pepa nei ha ko e mahuinga he tau tuhi o ko taki he tau tangata he motu ke lata mo he lau tūro tau mga whawa.
Pia foki mai tau ma veheanga mai I tuai. Kwa eke ni e pepa nei mo taha a puhala ke langa matai mo e whakamukamuka ki e puhala ke tuku atu e tau tuhi o ko taki he tau tangata ke he whaale whakawhili. Ko tamanatu he hangai te ki taki he whaenga hua whakawhili ko Mr. Darren Tawaka whakauia ia ke he munuina nei ne ko whuaki he whakatufono. Mai longa ia e tau tangata mo e tau matakau ne lahi lang matai ki tau se pepa nei. Ko lau tolu ne tuku e ia e iki pule whakamua mo iki pule ke mga nei he whaenga hua ko iki whakawhili lahi ko Pacific Justice Sector Program he whae Ministry of Foreign Affairs he whakatufono ha New Zealand. Pia whoki mo tau tangatanga hua he hana a whaenga hua. Ne whakahoko e ang whakatatahe maanga ha alufitonga ke he awhaiumu he whae tapuka male, longa e tau whale ne kua whakafua e tau kai, mai longa whoke e tau tangata he motu, mo e tau kapisinga ne ewa mai ke he motu, ne whakalataha atu ke he tau whiawhia he maanga na ha alufitonga. Hane e tau walatala ia. Pese molu e aho whakatata halu whitonga, nā kai koe mera ia ke tauwhi e tau tangata ke whakalataha atu ke whakatau e tau kai ke he kehe, mo he tau whare whakafua kai. Mo e mamata atu ke he tau fuafunua, tau ngahua lima, mo e tau talatalai, po ke whileweia, mo e tau kapisinga. Aha e tau whakamatalaanga he tau e ke pule motu he maanga, pia whoki mo e komisina ha New Zealand. Whakau se ahua ki e tau kori whakawhiawhia he maanga, tau matakau, tau whanau, me tau mamatua. Tō whakatoka atu he TV Niue e au whakatata he maanga a Lofitonga, he awhewhaiu mo he whahe tapunei, ka tātou nua I matahala walu, ke he channel taha he tau TV channels hautulu. Tēnā hatu tūru tō walatala tutupu ke lata ia mo e awhewhinei no na whaa me munuine pō tō liliua tō tūru ke whileweia ke he awhewhtiloto mo tō walatala whakapiri tānia Los Angeles ne holo nei ko mawehe atu munuine pō.